Meri hingkang sipen apran kitam joe phan APDCL tumpen tangka che ki pajerdam. Jiraning tia hin pen lang tukhan serong atowar ka selampi. Karbing long ardo a Congress along le kangrai bang suri ke thom so se a Congress BJP along kidun. Karbing long live prime time birtang ton pen arju panik tha. Song si meri hingkang sip inut abong so apran kidam chui lapen inut areng hu ke so det ahem tun along APDCL department pen kithia uso phan compensation atangka lakpli a check lapen ke so det abong so si kelang ponjia phan tangka suri phokep check ke pacherdam lasolong MSc Sorbonne Tilanga AIKSU ahampang asong tum chitongdun Sonsi Bokachan police station ki paro japrajana rongalong Adon anam pen ki dua hem mate Ren House Panzu Dev lapen Radhati Mungpi atumaso po arta ki jumhek banghinia phan miri hingkang si penajok inut karitang Sanu Dev abongso adim malongamat apran kidam inut Willingson Teron abang ahirang tangrak penareng kisunan bangso birta kilong penajok kisung ki phodera hem tunalong electricity department APDCL CEO SDO tumapran kidam jue bongso phan compensation tangka lakpli a check lapen ke so that abong so phan sekelang ponje phan tangka suri phokep check asar pisar burar deng pajer ponno la solong MSc Sorbonne Tilanga chitongdun kisung det ahem tun aphan aning ki pathidun anparta All India Karbi Student Union AIKSU amephu starson tiso atum chitongdun pen kisung ki phodet atum aphan thedung akirap APDCL department aphan sodak pen pachini ponno athe munit inut apran kidam nangke lamso kaliapot asap sobet atangka kipi anparta APHLC tu methang sai ka chiklem pami medera joksi inut abongso apran kidam nangro lasi prabjin pen inquiry pe donangji kumasi kiklem ke chokchima athe pinang anani pen adungaraya rong aralatum APDCL department aphan than pachinilo karenari jeng apot prabjin pen nang selam thapwa batai lo birta kipi bonta APDCL worker tum anukang thong chekrong detsi piniar nila pusona kisum ki phunang lo jate bhobishyote eneka deupani ghotona noghotok tar babeu moi APDCL ok তেওঁলোকক জনাইছো যে অলপ চাব লাগে দেওপানী অঞ্চল বিলাকত খুঁটা বিলাক চাব লাগে সময়মতে কাম বিলাক কৰিব লাগে এই সকলো বিলাক কথা কৈছো আৰু ঠিক তেনেদৰে আলোচনা কৰোতে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে পৰিয়ালক সাহায্য ৰূপে আজি তেওঁলোকৰ আগত আমাৰ কম্পনসেচন বুলি এটা সহায় আগবঢ়ালে আৰু যিখন আমাৰ মাজত নাই ভাইটিটো তেওঁৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ অকমান এটা সহায় আগবঢ়ালো আৰু হেতু 4 লাখ চেক এটা আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তাৰ মা আৰু দেউতাৰ আগত বঢ়ালো ডিপাৰ্টমেন্ট আতুম ইৰেসপন্সিবল ডিউটি এ ক্লেম ক্লে লাপে নেগলিজেন্স জয়নি সি পিনি ইনুট আউ সো প্রান্দাম নাংলো পিনি লাসো সো প্রান্দামলো কোনানে আদিম দা লাপুসন না তুম ডিপার্টমেন্ট উম ক্লেম ক্লে চদাম দিলি পুপেন ako mane pranam thuji beda tum tangka pen ako baili puma tangka pili puma compensation women pen lale solution ngali lasi department atum bang no hok adim nonta la karen claim atum bang keheng no lo pu birta long de dam phese ke pa medam ji fan bang la tum diti che claim pa menang ji lalo tum hen ke sangthi dipen projenterang Karbing long life Lakhain ko raponi lip MSc constituency ki parlo Koilamati Hawar langtuk han serong atowar lapen Bethel Presbyterian Church compound along Nini Pharman Radasai claim bangphu jiraning ti ahen pen longle ke thok lapen longle ke or PSI ki claim pi pen ka chiraptun Kilong pen mute ki pi ahirjume domu pu sera lama sonsi jiraning ti ke arta pen langdam lu pulotangte arta ningkan troksike brake thom sosilo Ihurisi Nilib Hawaralong Nilib Development Block along VDC Kemana Huta Pinangan Adult Education of Voreng Anghoy ICTS of Voreng Anghoy Pinangan Abang Pubang Pi Atumaphan Voreng Kipita Dolo Nilib Hawaralong Nong Nam Kachithang Klong Ratsai Klembang Pujiran Ti Ahin Pen Nini Parman Prenipai Kebar Nilapen Nipai
Chris Yerni Cardoma Hema compound of Ikangalong JCB la pen mini dumper pen long lake thok long lake or pen ki panai pi asai ke klem pi pen chirap dun thulo non ki wang ji phai kunia chiklo ni phai troxy pen ni phai circuit ni thoma pharman phong pho ke chok Central Presbyterian Risonim Some Conference ame pi Koilamati Pastoral Arlo Bethel Presbyterian Church alongsi District Thom Chingrum Pet Pen Mate Karbinglong West Karbinglong Lapen di Mahasau la Some pi Chak Ponja Panchi Sichadang Pon Bomlo Lapen halapu Pirangkia tum Radasai Klempang Pu Jiraning Tiapan Karjo Hut Karda Kalam The Nangi Thandun ke Don Rap ke Kaikita Ajarasai Longta Chirap Siroinangji Lasinon Lasu Longli ke Thok Pia Sai Nili ke Klem Pi Pen ka Chirap Dun ke Nilina Hok Penta Kali Nilimithang Jongjong Ning ke Mi Pensi Chirap Chitu Dun Lo Lapen non ke Wang Janita Pinang Anadim Lason Kapre Longta Nili Un Anpen Thek Anpen Lapen ke Do Anpen Chirap Chitu Dun Thuji Athi kachirap hendo arna mihir jumi do binong pusi chethan pong lapen halapu lang tu khan siarong asar Stefan Longhang rongara ratum lapen Bethel Presbyterian amondoli risonim so songja po Andrew terang lapen mondoli arar tumahin penta rarsai klembang phu jiraning tiaphan suri ning kangsam lapen ning karong pen arna mihir jumi ansose padu verji nangpu kachuru pajerpon thuinti dong do komasi Akai pacunuri lo nang lidong si nang rapek te ditum ningarong pigi ditum kacunuri teng pini bangke alang di sabe ditum kacunuri teng pen alang di nang rap lo kasi ditum rong si mate dak munduri ditum asa di ningarong lo tapuson ditum kacunuri teng pen nang kerap teka pot kasi alang di pansel ditum rong si mate munduri si pen maka cura lam pigi si dak or Karbianglong dan West Karbianglong pen di Mahasau District Home ditum Presbyterian Siberane conference ni tum dak pimanji asila dak ongdung armuchi tongji bang suri ini thom armuchi tongji lama suri tum ka chisi ka chedang penang ni pen chisi chedang bolo setame kyun dia dim setame tum to bolo la fila bang asap chiklam ke chok amasini tum sir jirani kia pan chunuria teng pen ala ning kimi pen pini dak ala ni na ka chicha ka teng pen dak fila bang na ka chiklam pilo aselang li pan tum rong ahin pen pen monduli hin masana pan sri apa churu alam Koilamati pen Samson inti Carbing Long Life India National Congress Racharya Song Carbing Long District Congress Committee along Roton inti aphan mai phuang hoi pekderapi Congress Racharya Song atumta jakong nangdu pupu Congress aning kachit he apor hutsi KDCC along Kurusar mate songja potuma bangke BJP Racharya Songalong kaching bedun pardun thuronan pindo Losong si ke damtang prenipai sirkeparni Dipu Gov Boys Higher Secondary School pathua klamalong adapur pai krisia por malong pen bang suri ke thom sose Congress araratum BJP along chingbedununti Kaching beduna mayalong KDCC Cultural Chunbang Anparta ke damtang apor hut nili constituency pen Congress asong pen MSC ki thur duna bang phumna pen lunsepo Samson inti pen danglok Nikonjo Kathar Khoya Singh Terang Dorsing Singnar KDCC Chunbang ratu teron atum pen danglok kadukave suri ke thom sose Congress aratum BJP along chipa udununti Bang sohut Samson inti pen kaning je pona bangke Raton ing tiaphan KDCC along mai phu ke pek penajo Congress tuma bangke aning oirui anpin lo Athi raton ing ti alangli ratmen thangnat kachira pabe song bong kachingki chethan sarben ke claim ave alangli aning ke hangaling si ke claim la sojok si piniania bangke nili pen danglok ke ongtung Congress tuma bangke BJP along kachipok dun je phan wangnang kongrupusi phirang ke thengnu ningje pong Halapu Carbing Long Autonomous Council CM Ronghang Pen Kaning J Pona Bangke Carbing Long District Arlo Inglong Asotum Forest along Le along Kido Anatum Mapan Setame Carbing Long Autonomous Council Revenue Sai Kamahin Pen Long Le Pata Pipon Epo Lasi Ajara Saya Mostame Sorkara Hin Pen Si Klem Ponji Laso Puthak Chini Pami Si Pini Congress Songja Potum Stame BJP along Nangaching Bedun Lopusi CM Ronghang Pen Ning J Pong Dun Mai Pilo La Pen Ihuri sike Karbilo kachang le asong da mai phulo ratur teron Samson ti la pen ke mohon teron
Jameson Ronghang Khoya Terang lapen Dorsing Senar lapen ke Nikunjo Kathar laso pangum peten bang Suri Prira bang Bharat Srok ingko rahini apai ke dars alang tum Congress penchiolo district Congress office pira penana bang Pudum secretary tum adu olak block Congress nilip lapen Bukajan block Congress lapen ex town committee chairman Bukajan lahaya tum da ini COC bang rupet penalang tum armu cewando lapen jalang tum han ke ko Guwahati long ta ko dengpon lang Chief Minister pen State BJP President leaders mon bang News report Carbing Long Life. Kidamtang chiti ni phai phor ni hanjang lang so bazar long charitable welfare society pen lucky gift kopun KSA barim me phu thangsing timung ari deng pen ingpu ponsi Carbing long ang kang pen danglok longria tok anu anta ke jor pachetang et pen a hok pet ki pathu pen jongsi ale chithek pon long plutang te ki duk der hime jang re tong phan kera ponji pokemang pen claim ponsi pusi charitable welfare society me phu harlong bing tikathar lapen Chunbang Istarson Tisopen Pangtakpon. Bonta Kupai Kilang Noson Si Kedam Tarni Assam legendary singer Kalitang Zubin Garg Arong Chivoy Joyajok Det Pi An Sitami Ningdu Kapor Nang Leroklo. Lapen Assam Angkang Pi Sitami Kibon Tip Pen Kasiksak Dopong Son Si Mandetlo. Laso pen jo gift coupon ticket ke Georgia Pan Bor EO Ando. Sitami ke Endonabang Kikong Hega Joksi Pini Brainy Pai Keparni Laso Kipathu Pon Tek Tidetlo. Pusi Society Chunbang Istarson Kisopen Piranke Thingno Lamthi Chipaklangpon. Athe gift coupon alongke Ador Kiso Mahindra Thar Pen Danglu Kipiponji Potengsi Mangponlo. Bonta non an ticket kinang lake Pak Pharo Krep Ho Pen Pak Surihinian Si Kido Chora Joksi Laso Kipathu Bang Pathu Pon Tek Tidetlo La Penjong Si ticket nang litum kinam pontang tum doan setami kumat along pensi kinam dun noma nang litum chetong pen tangka chelong thuji pusi klar dak pen pirang kiami kang ni pen pang dak pontang lo jak to mangke kianam ta dolo but prai ko an masine tum expectation ating mangke kali pin 1% da dumawi mal anong sido ko lo pipon ma poten nitum price ke the so sogali like 50 lakhs like kaji 45 to 50 lakhs like kai a price ni tum kibi a posin tum minimum ticket jong hele nang ne da 35,000 to 40,000 ticket nang vek nang ji la bele tum ning je thegela lo chingwai sarpen kar byang long la ana muluk ke om pharo hinia joine ke la tum tana en nunji pu la sun ning ge the pen jong tum 50,000 bat ke tum ticket nang ji pu sin ning ge thelo pipon ma 30,000 ana ticket nang lo te la price ngi pidor chit pu la penetum hala kangpu chengali da pulo je lake ahin ke doan ali ko pine long bode tum charity asai ki claim ponji ki dukela tum phane tum peri pencheng lok ki chu ki juna son pencheng lok son suri ke do de kaduri lo tum chirap do ni phase ne tum ake mang pon la so teng sin nang lo an lo bode to ali masapol do ali masapol do tai tum rap claim long pu pusi tum bori pigan no bori Sangti dipen project terang Carbing Long Life. Nono pirthe ki joy kelang anat kang thur pon henlo kereng avar sai ke joy nai ki joy kelang anat kang thur pon henlo pirthe kaching thura tovar misen ki joy kelang anat henlo ke ter ke air ka ve a industry pusi kipu lasi dolamara la pensilu ni jana havar tame inglongar lok nampinam dur langroi langjeng langsun la pen asona son ki joy kelang adim do lasi ki joy kelang anat kang thur ponji la pen ki pangdang ponje phan pusi Aranyak NGO lepen CNB College Bokaghar tum patir piponsi CNB College Conference holalong Arnisia Pharman Krungching Saime Preni Pioneer Keparni patuponlo
La solong karbing long pen arleng amung penalty sapan Rajiv Kro nongnam kachi thangklong lamarjan kachi parjana bangphu anparta krohem thengsong ahem phu la pen Dilip Kathar TCRO karbing no Thomas Council anparta jutang ningke hang piga bangphu atuma phan kachu pha tengsi chetong dunlo ada porthai ke rachiti ma por pen chengponsi ke chengsi jai meke kazenga pen chenglo kijui ke langanat adungarai karbing no alo parunang jima nangni pu athi pi hum ponsi chingwailo La solong uttam saikya environmental expert ame kecharyalong arleng amung arjit purkayastha tourism expert Rajiv Kro tourism practitioners lapen Dilip Kathar TCRO anparta culture activist atuma hin pensi krungching sai pangchenglo adunthu meyalong korsona towarsi dengponji wathepi humponsi Dilip Kathar TCRO kechariam meyalong arleng amung Nausat Hussein tourism expert Rehan Ali tourism practitioner lapen Prasanta Das Kaziranga along ki kem tanga tumpen chingbai sarlo la somia long ki joy kelanga dim an picnic dim selam labamat ke ter lapen rarakisung atovar mandelo la silang su lapen ki joy kelanga dim an picnic spot pinchong etke chokche lapen nang nilopu alam klang athi picnic spot ka pinchong era jog ratum ki chu ki jun ki phang nu pu langroi lang jeng ki pater plastic war thip horabong ki panghang war thipu rara tumaki song thipiglo la sinon pen ke la sonang ni polam thi klang la pen pinchong ponang ni pu chiparai ponlo narlosini chingwai ponsi RD dojot pen pajut ponlo News report Karbing Long Line Lakhain ko raponi lip MSC constituency ki parlo re sakhidi ahawar kadukave rongkre troxy sose rongasartum raratum kadukave chilang petpen re sakhidi ahawar araratuma phan lapen langsume pi ahawar araratuma phan prabjin pen miadia longle apata open stage lapen tovar nang pivek pu abirta ke mi kilong pen raratum re sakhidi ahawar burati so rongasar bapuram ti so hemalong preniphai sirkep anitili porphai si apor aningkarong lapen karbing no Thomas Council manpeng ke thene CM Dr. Liram Rong hangaphan phirang ke thing no pen suri kachuro ki pajerpon Resakhidi hawaralong Assam survey polygons pu kedamtang surihini rakre hini aningkan wangsi council apilarta nang sompitikang no sitapiniani anta thangnat kichunawe Resakhidi hawar kedamtang pharukri sirkebra trok aningkan pensi rong chukim chengno Rongkre troxy susia rongdu sitane tum rong rup chukim thir thipsi do bomdo sitane tum longlia pata idonta ave pata kavi penili tum saile chutiki hemle chikim ok ande chosita ninging samsidatlo pinang ana mithang pen longli apata kilong japhan klemlo sita chepalong edet binonglo lasonile tum longli apata kinang sotmate kangchir kilang ira por hut chit ahut non hedjong preniphai troxy durmiani Resakhidi hawar General Pathuak lamalong manpeng kitheni serang hoi kangni abang mate Karbing Long Thomas Council CM Dr. Liram Rong hangaphan chupha pen militum Resakhidi hawar burati so rongsar bapuram ti so hem ahong pharla long Resakhidi hawar pharma na pen langsomepi koilamatia hawar kadukave rongin ko raisi sose erong pen vupi sangtum aman apeng kithene Karbing Long Thomas Council CM Dr. Liram Rong hangaphan aliralon kido pen mission pen kangthum karni pado pen manpeng chipi dunlong tintilo lasopor hunile tumaki songalam do an chithan pondo CM ahin pen nile tumaki du ki songalam chini pamesi kewangji phaiguni chiklong bong Resakhidia hawararat aphan miadi alongde apata nang bibekpo open stage pen koilamati RCC adolong pen tokolangso murploni forest account subject asai hem an cheleng thoratowar mission ang bibekpo pu Radami pialong na pen rongasar hemalong Karbing Long Thomas Council CM Dr. Liram Rong hanga hinpen nili tumakar inne nang papreng pivek po pabirta kimi kilong pen nili tum ning karong tuong si ning karong me krisi nang kibu thuang lo lason ning karong thekti ka birta kimi ke kedamtang nili tumaphan lason birta kimi nang thana banga bipin lang mate arjulong le pin lang lapen nang raba banga bipin lang non CM ki khi bom abang ke Karbing Long Thomas Council along CM arpu ki khi arta ke ongne bang Karbing Long Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang alang ni inut bet lang
Nilitum ke risa hidia havar arat atum ke CM ke bangke arnam si ke rangateng am ning karong ning ka chathira pen ning kangsa non la pen mo sining pirthi ruretik anta isi thedung la pen Brian Ipin apur ki molong Carbing Long Thomas Council CM Dr. Kiram Long Thang alang ni men mota dover popisi thirang ke thing nurisa hidia havar kadu kabe rongkre troxy sose arong asar la pen man peng ke do tuma hin pen ka churu pajel pon thun waralong rongkre troxy ando pooling session hini pen lamang so rongkre troxy pen aha warang bos tameni tumla ke do ke thak ali la pen pota kawi pen ajok muni ne tum penang an ningki bibensi anajak ke ding sitame ke do ke thak longlo 1966 ning kan pen non anlo sitame nilitum labang suang bong pen aku nitum chingwai pen si ake hai tim Karbiang Long Dr. Tuliam Long hang CM phan chuning rilute elang ji pen ajok si pi nilitum atheke la kado kawe nilito phan la lam chak lang pitekang kedam tang tarik trok siani CM ake hai wanglo nilito phan longle phelang pota la pen ke ali kado kawe cheleng ji phan antame mesen pen sini to phan nang pipo pu pen alam chak nang pipo sini tum ningarong par pik pen sini tum kado kawe rong kret trok sia tum ta tum sar CM sar Dr. Tuliam Long hang alang li alam chak kan ni tum phanang pilo la so teng pen sini tum chong hong prong lo la pen dak pooling center hini rat ba pooling center hini abang ken li tum long bangke de kidam tang tari trophy pen iprang hibang ilang anta ruling kalong tin li tum ke du Poilamati pen Samson inti Carbing Long Life Tapa pen khasi pinar kacheteng khengdut kadu kawe bang sirkep ahiring tangrak areng hu ke so bang hini Orivel timung adim amat apran armut ter pen ki thitanga bang arpum Hamren District Hospital along nang ki pali West Carbing Long Hamren Police Station ki parlo Hamren long supi pen ka hilo kilometer thongke brapho pen plikep so se tapa pen chikoinot lapanga balong khasi pinar tum patoite pen West Carbing Long lu kati kitanga sokirot angbong langdam pen kipu dun ki kroi krejo rap chisong tutsi khasi pinara tumpen nupak nokek tari lapen goltis kachesik megajok inut Orivel timong aphan agdima longamat bangkre hini kateng khenga jok apran dam nang juilo alang ni ke tapara mekar karitang sarpang itimong lapen jangmi tiron pi asupolo inura bangke stanwell timong artaningkan thongke raisya phanta nopak pen aphu akeng kithu ang theklang kono alang ni ke tapara rong mekar Edwin Song timong pen kating DPS popsi pangthekpong non banghini phan Hamren West Carbing Long District Hospital along si selang de pen dipumate dipu Medical College and Hospital long ki ponja phan toitang kithiar pum raikom saikhe tumpen ke wana long tongsekor West Carbing Long District Commissioner DC Sarangapani Sarma Hamren PSOC Amar Jyoti Bailung Hamren DSP MLA Rup Singh Teron Rara Cyclem Bangphu Krishna Prasad Sarma tum adim nang palidun si sekelang pamieja phan sai deng ji phan chingki chingwai pon halapu KSA Hamren Head Branch Klem Bangphu tum stami chitong si aning ki pungalam thi chipaklang du bang troxia reng hu ke so tum methanga hemsi se chilang pon bom alam thi haldak arat pen chitham pon pini airset phungset karbi pen khasi pinarang bong kachiteng khenga ke porphai Cap pen ani kang sampor phai hini an si chedam pon pusi chirok to tapadarat pen pachini hoi lama puja phrang ka point tan ding ulen den de ki la di ko pen la ra pang hang pen dang lo mu tu sentiment lo ting pi ge pe nang pe lo le pen dang lo de lo non ka sok chero ji pujita che bai pa me ni polam ta klang lo la si actually ke pen nap che ni dami ba ji ni si meeting ka petik ge rong so pen che bai po ko son son alam se nong ke claim me si bi ma polam ne ta pen ni ba alam te pulo ko ma se na ko ba ma do ni ba ga no ko te te ko hai lam kachi songa bang ke thurput me akara son si alang litum phan sita me tum chidanang ko pu alang litum phan anno kapar julong alang te tum phan anno kang thong ka paman me dia phan ka pachini thule thojia phan la se letum chuning ri thule tholo ele to malong konser kachari ele to chief ACM Dr. Tuliram Ronghang alang lisita me chini lo alang lisita me ladak tapat along lo alang lisita me lar chondon pulo la chondon ke alang lisita me kati kiji aphan bori lo alang lisita me akisung che theklong lo hala so hoseta me
munir afan se tame kisap ar thengpia rong ko an ne हजार ke se tame fulor tang de la panchini lor pe people on la pusan easily ke an ke nangli tu mala law and order 500 se pong thuna la pen do non below puai pe se tame hala dak law and order tum se tame just duty pulo ar jabdam lo chot kopia duty kopia ki biram lo lagai bop kopia phan se ki biram lo hala dak ki ton ke langia phan lo ka la pu bop kim dam lo chor ke chok te la se ki wangi la bang ke law and order atum phan 500 dak pen am thanga sai pachik planning pusi ne le hoi pen pachini lo Hamren pen Daniel Lang hi Carbing Long Life. Prenipai Sirke Pani Assam pen Meghalaya hoi tapat arong along Meghalaya pen pinang chomang tumwangsi Karbia tumaphan kateng kheng penajo banghini aprantam nanglo lapen bangko associatum ahirang tangrak pen arengahung sonanglo Lasopur Assam Jatiabadi Yuva Chatra Parisad Thihek pen AJYCP Central Executive Committee klembang jitu phukon pen sodak pinrem pondo Lapen ning duk chepaklang pondo Kiwang jilang apur lapuson kabideja pan Assam Sorkar lapen Carbing Long Autonomous Council tumaphan prabjin pen isi sai kideng ponje pan chuning rilo Lapen laswa hawa adim isi police outpost Bira BSF pangni nangpo Kiwang jilang huthang akisum kabideja pan pusi pachini pon Lapen apran kita matumaphan Assam Sorkar pen lak ingkoi Carbing Long Autonomous Council pen lak kep akirak pajer ponangji Lapen areng hu kiso tumaphan tangka lakni piponang jiputa phukona sangho pen chuning riponlo ji Ordibel Timung Dangoriar ji mৃত্যু hoise tekhetok ekkalin 20 lakh toka সহায়্য দিবৰ বাবে আমি সাহিত্য শিক্ষিত পৰিষদৰ লগতে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালক এটি সংস্থাপন দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিছো আৰু যি সকল বিয়কি আহত হৈছে তেখেতলোকক এককালীন 1 লাখ টকা কৈ আমি দিবৰ বাবে দাবী জনাইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে সেই অঞ্চলত অধিক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে আমি চৰকাৰখনক পুনৰ দাবী জনাইছো Bukajan penananterang Carbing Long Life Pini prime time abirta kelaponsi kangton poniklong karto